Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Keblai piwai kani kalau ka kubor basultan ban tip yang sepi di pajak ba ya ka film ka jog di shine la ban berita ka ka abun ratring jom mentau punai andre namar ka jing wantu jom di pajak ka jing wan support jom di pajak ngin keteng biang ban pri kani ka film hadu ka sautring jom punai agos tentang hadu kani ka ter sautring ingin pri ka te suha di pajak di pompan ya ban suha ban no namar nadu santrik yang seperti no film abandon ni kani ka minum la syu bandang keteng hadir ke sautring di kunta di wan dan fiban haji sing poya kam da janjarhan om haji sing sandi dengan ngaji di bompat ini yang saya banwan nak kacing peteng biang jigi berpedi Ano show ni? Ya. ingin peteng biang buju ke timing ban pedi ke fast show ke dai kadway sedang mustaq ke second show ke dai RPG sedang sin ke show ke balai ke dai san buju jamiat pat ke show ke saw ke dai nyo buju jamiat Nakikita daw ki hadu mata kita ang bunam ki beri bon pet nak skriwek. hadu menta banong hadu bakinda bun om dai te treki paduna haksi poyaru ki pajak hi kidangon baik kumbajuan iman kasi nadu islam pani hadu menta ki pajak kidangon kumju pat dan kata ka jiduna la ne bantam than lai tak hai kasi sandi andaiman kasi pajak hi kidangon kumju ni taran long ye bayin ten biang ban ni senang ba baro ki pajak bani hi kene ka film kin lah banwan perfect kapor bae pun kam ila banwan ka kadu kapor bagi kapor nomor panggil aku kapor biang Kani ka dalam dan ke film haban ni rai dang teng bet santri kumah itu no. Ya kata temla awan petai nomor ba ka film haban ni kila ada publicity la da ki penai menta bakin penisan tering agos de wat mangi ngim ba hi ba ngin weng ye film jong ina nomor ba mai la tebu kan dia ni hadu ka saw tering tengin betul la longkung no bunguru jadi nak kata kata pi ki ba wan da ban sakhi nomor nadu santri kan wan ka film haban ni de la da jawa ki ba kindang bunru ngin mla syu ban weng ka ban ni nomor ba mai lagu beplingin kabar perkat ini la da ban publicity kemun kan ingin kuat jubor berpuni kemudian selong kai ke susi pramigi kino sa film ni berkat ni jadi nak kata kata ya wer ki ba ki bompat yo mana pe wan no nomor panggil aku aduh ke soundtrack hadir ke soundtrack minum pen isu Yang mah. Mulai.